tirtu le ngai thatu zong zong te in zawan chi bai vek ule tun truma chuan India farau pui mol liam ta Khuswant Singh ti kan ngai thadona he thu Ziaktu hi Gilbert Renthlei ani sang ni som ni pali March ni som ni khan Indian mirau pui khovelin an riat lar le khabutam tak Ziaktu tu hlashil phua tu lar fiam thu thiam lar Khuswant Singh chuan kum som kwa pakomi ni in khovela chua sana Khuswant Singh thu ziak chiar hi kan tam lutuk lo mai thei ma se athu ziak chiar hian ziak tu dang anglo takin adang chiar bel zel bin ti chak tla thina hei hi puke e sa dang lam na le ropui em na chu ani puke e sa ti hi pu Khuswant Singh ati na mai ani e midik le lang tlang angai dan soi puk thin mi ani a hei wang hian mitam takin an ngai nat em rualin ama hotu po an tam le ani Sardarji jokes pei chu soisel tu an tam thin le a tunge chu mi ro pui chu tunge Khuswant Singh hi February ni sangkhat zakwa som panga khan hadali khwa tuna chuan Pakistan ram chung ani to Punjab pa Sikh chung kwa tangin alo pianga mithil ti thei tak chung kwa tanga piang ni in apa hi British architect Edwin Lutyens company Lutyens Delhi noya in sakna en kultular tak sar soba sing ni in apate apo Punjab le Tamil Nadu governor lo ni to Sardar Ujjal Singh kha ani Modern School New Delhi Saint Joseph College Delhi le King's College London ate lekha lo zir to in miril le mithiam tak ani a King's College adan lam azir zo nu in India le Pakistan in thren ma in ukil na Lahore High Court ta athok renga hemin hu hian kumsang khat zakwa somli pasaria Indian Ministry of External Affairs a thokin journalism a abul tran na chu kumsang khat zakwa somnga pakhata All India Radio wa athoka ani India Sarkar Journal Yajana Sangkha Zakwa Somnga Pakhata Tranga Sangkha Zakwa Somnga Pathuma Te India Rama Chanchin Bularber The Illustrated Weekly of India Sangkha Zakwa Somsari Pakwa Tranga Sangkha Zakwa Somriata Thokin Hindustan Times Sangkha Zakwa Somriata Tranga Sangkha Zakwa Somriat Pathuma Athoka The National Herald Le Adanga Te Editor na Lochel to in The Illustrated Weekly of India pei hi chu ahun lai hian India rama chanchin bushal member pol tlingin kopi nuai li chuang an circulate mana he chanchin bu en kol na aban sana tang hian he chanchin bu hi atla chetram ta ani The Hindustan Times a akalam in rin ni tinati chuatrin with malice toward once and all ti chu larin vo in thlenga kalam soilo ber alla nirengani kumsang khat zakwa somriat atanga kumsang khat zakwa somriat paruk chungin Rajya Sabha member alone to a Paris a UNESCO noya lo thok to bokin Kawal Malik nen in nein Fapa Rahul Singh le Fanu Malate an nayani Khuswant Singh hian le khabu enga mozat aziaka tuk tin zingdarlia thovin athuak sorbingin thucha tak aziak thinani Indian literature atho lokin historian le novelist lar ani a Fiam thu thiam political commentator le social critic lara soithin ni in India rama English tunga ziak milar le lomlo berte zinga mi ani kumsom ko pariat mi ani po khan le khabu ala tlang zara India rama national le international chanchin bu zonga hian akut chuak achuang vek to ti ila kan soisual tampui omlove Athuzia ka ain pm trinti alan chian na chu A History of 60 aziak atangkian alang chiang le ale khabuziak train to Pakistan awang phei chuan Grove Press Awards kumsang kha zakwa somnga pali khan adong nge ani ale khabuziak somriat chuang hi bestseller kai phak chin anni a heta tang ringot po hian aro puizia chu alang chiang hle ome Khuswant Singh hian choi moina tam taka dong to a zawai chuan kan soiseng omlove kumsang khat zakwa somsari palia India Sarkar chuan civil mi te choi moina sang Padma Bhushan alana hei hi Golden Temple chungchanga Sarkar malakna Operation Blue Star du lo lantirnan kumsang khat zakwa somriat palia Sarkar appellate
kumsang ni khan sulap international chuan honest man of the year choi moina hlan la in kumsang ni pasari khan india sarkar chuan padma vibhushan a hlan le a kumsang ni paruk khan punjab sarkar chuan punjab state choi moina sang punjab ratan award alo hlan to bokani honest man of the year adon chuma he choi moina hlan tu sulap international din tu dr bideswar prathakan khuswan singa chungchang a soi hian ami zia chu atilang chiang hle ome khuswan singa ropui em na chu angai dan a soi mai thin hi ani midik ani na chan chu a thian tele ami ngai san te po atul chuan a soi sel maya ama mi mal hlok na tur chandon ma se dignia hriat chu atlang au pui mai thin ani hetiang quality hian alom gandia po mahatma ni tir tu chu ti in hetiang taka india faro pui hi mars ni somni sang ni le somni pali chundar som le pahnia le chan ve khan kumsom kwa pakomi ni in achena sujan singh park new delhi athita a ha dam le thamuang takin athi ni in afapa rahul singh chuana soi khuswan singa le taksa chu ralma se athu ziaktu chuan lo omzel tur thlengin in hlan chhona lani dona ala hlutel tel don ane ale khabuzia lara zual puite hi hantar langta ila kumsa kha zakwa somnga khan damako visu and other stories ti achua kumsa kha zakwa somnga pathuma the history of six chuin train to pakistan kumsa kha zakwa somnga paruka achua ale khabu chuar ngot po hi tam hle maya kumsa kha zakwa som ko pathuma win der chuin sang kha zakwa som ko panga women and men in my life ti achua kumsang ni le palia burial of the sea chuin kumsang ni le soma the sunset club achua le a short story ringot azia te po hi atam le a khuswan singa chanchin ziaktu po hi india ziak mi zinga antam le a mizo ziak mi zinga kan ngai san berte zinga mi nikum khua to tur puma fa haw nar khan khuswan singa hi angai sang le a comedian search platform po voi doi lo khuswan singa chungchang hi puma fa khan lo tar lang to thin ani kha chuta tram chuan khuswan singh india faro pui big ro pui zele thiam na san zia chu mol mang takin mizoten kan hre thiam home